Ni kani KIWEI kekerwa hapa ke Facebook page. Kaba ongum ni resign gracefully from post of MDC also, or is this just stone joke to follow the message, and that we should be aware that this resignation is a mere excuse prepared for the 2028 general election. Haba pep Skul tanglai sau Sngi Wanrah li bitar bat kabalap sulang bat ke medical certificate ban pensisia haba pang ni haba don Kano² KIWEI pat kadau menta pat suto siti resign claim medical proof hatu kade kajuk ayo ban sungai claim ki proof mud syukuran claim proof la long mo ha kajuk start ke BYNTA bala jelai kathok kathak perkut ke kerwa jong tei ba Jonas JTL lamari hak Facebook page ke jong hatu mana besngu ya hab ya kate ka post jong ba Jonas JTL lamari sengu bahaban komen haki komen box ki jong phe